السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا ميركانتا شو الشمار كفوني هردفتوني من تبرا فيديو برا كبدي دي بيتين ترى فيديو خلينا نجي ندرت ولا سبسكرايبين قولين سبسكرايب قولنا تنجا كان سبسكرايب قول يجرو لايك شير قولوا لأنه جبي سنة نجا كبجمتوتا في هردفتوتا خيا أرانتنا مالك بتين ولفتيتشون كي تسني هنفو أرانتنا وانا جايباتي قاعد سيمنا هم بهجتو أبدين هم باتو جتشولان wal fixaa jiruun jechuu qabe guuta harkisee inni manaa hin bahinii isin mana argadheetin jiraa mana argadhee amma ganaaniin bahaa duraanuu bahinaa jecha jirtanii ani amma mana kana keessatti cannaqamee baqaa taa'uun barbaadu isin irraa hin ba'a yeroo jettuunitti inni hin baatu waan goote erga goote eessa deemuu fi ani yeroo ati suuqa deemtuu isii yaadaa ati haala kanaan eessa deemuu deemtaa ani waan akkanaatti na dhagahuu sirraan barbaadu jettiin isiinis ani wanni godhen qabu inni manaa hin bahinii duraanuu manaa bahi naan ju'usihii arraan tana ammoo eessaa bahinaan jetta eessaa taa'inaan jettaa jettiin isiin ammaan tana jaarsa salaaman guddichi duraan nin isaan duttiin dubbadha je'ee mana kanaa bahii erga mana argatte mana kanaa bahii deemii jechaa turen inni bakka ati hanga anaaman guddichaa kanaa miilarra si kufee si araarfatutti anas na dhungatee dhufee na araarfatutti ati manatti deebi'uu hin qabdu jechaa turen jechuudha. Inni duraan akkas je'eenii amma irraan tana isiin dhuguma qorsinni itti godhee gurbaan kun dhiiroo na jaalataa jaalaltii san dhugumaan naa qabaa waan jettu ilaaluudhaaf arraan tana niin bahaa jettiin jechuudha. Inni kun akkuma arraan tana hin baatuu jedhan manaan baatuu eessatti deemtaa manni sanis siin tahuu isin hin baay'attiin inni kunoo galatoomii hanga ammaan tana si bira turee waan ati naaf goote hundaafuu galatoomii hedduu takkaan si galatoonfadhaa ammaan tana ganaa mana harkadheetiin jira niin bahaa jettiin. Inni eessumatti mana bahuun hin taatu qabee meeshaa yookiin darsa cuulee isiin guuddatee deemtu fa'aarraa gannaqa hayyuu hatte naan jechuudhaaf jettiin isiin amma garuu namni takka yookiin abaluutu waa kanarraa hatee je'een namni nama komataa yookiin nama wannataa kanaaf osoo ati jirtuutiin deema je'eeti namni bahaa yeroo hattuun inni bahuu dhorgee jira. Inni silaa duraanuu qorsa nagootii maal nagootii jechaanii ture garuu silaa akka yoo baates haa baatu inni itti dhiisuu qaba ture. Inni amma dhugumaan jaalalasiitiin qabameetti jira jechuudha. Jaalalasii amma garuu yeroo ati suuqa deemtullee si yaada yeroo ati maal inumaa ija duraa usii dhabuu hin danda'u jechuudha. Yoo isii dhabe akkamitti jiraata jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati silaa waanuma jiraata namni hanguma laaftuu yookiin hanguma wanti takka amma akkasii yaada malee silaa yeroo hanga takkaaf yaadu malee nama irraanfata. Garuu inni bahuu dhorkee jira jechuun manumaahuu hin baatuu jaan arraan tana jaarsisa maal jaa jechuun ni gammada egaa jaarsi duraan miila rakuftu malee hanga dhufee miila si dhungatu takkatti anaaman guddichaa kanaa dhufee araarfatu takkatti hayyachaa ture san arraan tana mee maal jechuudha. Arraan tana gammachuu hedduu takka gammadaa jechuudha. Hedduu takka gammada maaliif arraan tana gammachuun isaa tan durii adda amma ganaadhatti godhu taanii maal duritti godhanii miti ganatti godhanii kanni ija tana bahuu banatillee yoo hanga cufatee banatutti hifatee dhiiroo isuma jirti jee yaadu takka amma yeroo isin suuqa deemta jaame hanguma ija banatee cufatu takka ittillee hanga yaadu kana isa godhu ta'an maaliif amma uummanni akka wanni kun dalagu jiru akkamitti akka dalagamu jiru laalu jiranii jechuudha. Amman tana piraaktisii godhu jiran ka irratti yaalii maaliif kun dalagee moo hin daleene arraan tana ganaa damma kunoo kanaan jeebar mana bahuun dhorkee duraanuu bahe kanaan jiru isuma arraan tana hin bahinnaan jedha jetti. Akkasitti kunoo mana dhorkee jira inni ulaallee itti cufee biraa deema jechuudha. Mana taa'ijaan mana duraa baatee deemti mana jabeeffataa jechuudha. Akkasitti manaa baatee hin deemne dura. Isiin kunoo duraan hajjitti dhaadataa turte anaaf inni yeroo dhiyootti wal fuunaa mee
ni laaltaa kun naafisi kammoo hojjetteen hajji dhaadataa turte hajjiinis amma mee maal akka jechuu taa'u isiinis amma gana hajji dheeyxee dhaadachuudhaaf hajjitti akka dhaadachuu teessu isiinis qaama kun gurbaan na jaalatee mee waan fiddu miti jaalala dhugannaaf qaba jechuu teessin jechuu amma dhaadannaan isiidhaa galma guutaa fi akkasiin isin jaha beemtaa firdoftoota xiyyaanga viidiyoo biraatii walitti deebinuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.